es momento que experimentemos la fidelidad que transforma. Kun kama siptasa hilatanaka kuyakanaka makutim perunta siphanyani sapa mainimpi kaukitang tasa utamang tasa iglesiang tasa sumakumantawi katok asma. Hichurok purt aneoktano apusiuro aka semana especial de mayordomía sata. Hichurok aka semana paltanwa kun ham sahma unhiri sarna kanya hakora kinha ukuma. Hichurok parlt anya niwa warmina karo. Kun ham sama warmi hasarna anya pha hakora kinha. Kun ham sahpah unhiri warmhama sarna kanya. Ukyetecht awanyani. Tati tutay mait asinyani kau kitang tasancitaka. Pekema alaktuma nairam sa chim tapma ancita. Tati tut mait anyataki. Alak pachangkir tatito. Sumahwal pun sa pamainiro muna si presta. Katwa kahichurok palt apanyaniwa. Kun ham sa mawarmi suma kaurakin hasarta apanyapaha. Kun ham sa mawarmeha kuma uintata sarna kiri tuktayanya ukay tatito yanat apkhita. Yanat maya kaurakin hap ekinaksa. Humarun intint anyataki. Sa sina mait asif ma Kristo sutitay pitwa. Amen. Kunara sa tita tituha. Akaw rakin inot awi warmiroha. Upaka chacharok churt aweja. La mayor bendición sislawa español ukachekanaha. Wali summa katok awi. Chachaste katokteja warmiroja. Ma joya. Ma pankara ukuma. Katukapankaraste. Tatitono ahupan hatiste la kitua. Suma apnak anyapaja. Ma responsabilidad kaste. Ka responsabilidad ukachek yadek anyani. Tatito narup yawirt anyani hilat kujaka. Efesios ukachekaru ka libro romant anyani. Efesios capítulo 5. Maya paya 15 pusi pesca capítulo kachekaro por anyani. Ka versículo tungka pescano kat versículo romant anyani. Akam salakisa. Ukamasti hilat kujaka istapjita. Katkaptante. Okay, vamos a dañani. Akam sewa. Ukamasti wali amuyumpi sarnakapma. Wali amuyumpi sarnakapma. Saskarakiwa. Hani pisi amuyumpeja hakaphamti. Kun hamaskis amuyusa hilat kujak. Saskakirakiwa. Hanukasti chiki kankanyampi hakapmasiwa. Kunati askiki ukhan iktas lurapham. Urunakan han walihapwa laiko. Hilat kujaka. Hiwasaha kora kinha tatitu hauchitoha. Kunar hati tatitu hauchitoha histitua suma amuyumpi. Kun hamasa suma amuyumpi sarna kasinyah. Kunar hati ikisaha wali suma nak pensamiento na kampi. Suma amuyumpi. Avisaha, kung piensas queja, kung amuyus queja. Ay, akahan puni wali puni wa, hanin pu munas pachituti. Akaha chachasti, han malir puni tukuidaneja, wal pun hiwa kulirat siwanta itanewa sa sin avisak piensas pachaja. Pero tatito siwa. Suma amuyumpi. Hani unyisin amuyumpi sana kaphamti siwa.
suma muyumpi. Uqaroqsasqa kirakiwa. Hiwas amuyusaqa kawra qinqa wali tiempuna kampis kuntatañapawa siwa. Kun hamte hiwasaqa aka tiempo apna kastanja hutiru runakaqa uka resultado uka churchitaneja. Ma istitakam ham. Hichurote humaja iktaskta han kunslurta wawanaksan uitati kun panagahil susipkani wakuna munanyapsa nakasipana kamachanakihaq kawaywas kunham ukaq manq'apun chinejay kumtisar nakas hana tensión churasinja ma uruhu tanej ma semana pa semana paqsi ma maraya humaq tantia sitawa humati uka tiempo han churauta wawanakaru edukta ñataki yatista ñataki suma kupanakaru chaqapa chama saranta ñapatakeja uka wawitaja hilsojaneo kunarti hilsojaneja humati han tiempo churauktaja upajanika suseujatamti sauhata mamita humas kun yatak humajani yatatat kuns na yapun yatak humajani wal sarnakas yatat sasin. Pero humati uka tiempo churta wawanakamaruqa upanakasti yatipjaniwa tatituru kasusiña humaru kasusiña haqinakarus kasusiña. Kumaraki uywanakasa ma haqiq uywasinja iktaskis alwas iktaski wahipus iktaski wakaq manq'athiwaski kunjamos tukunej hanualiro icha humaq warm hamaq iktas ay kuna manqañas hanipi utikitej kuna kumaq manqta apmay antam kasusita manqta sipqsasin kamachanisuka wawanakampi esposumanpeja usuñanakaru mantapqanej ukat pullakita hilat kuyaku mana asipkistanchitaqa tatitunarupaqsti siwa kunti humaja uka tiempo aprovistataja kunti uka tiempo humaj wali suma sarnaq ataja wali tiempo alwaj aklurtakaja chaja maskitara aklurtakaja wali tiempo debit ata suma humaja waliro kitukutaja sewa ichaj istrakitaywa kuyakita kuyaka huma istitayanchitaja tatitunarupaj araqt ayraqchituwa ma payir yatist awi uka payir yatist awi araqt aychitaniwa acá Antiguo Testamento kachiqan yatlawirta añani akan siwa Éxodo punta payani capítulo uka versículo 8 kachiqaru por añana kamsiwa sabat urutwa amta sipunitawa siwa hilata kuyaka uka uroja diosar hach'ancha ñatakiwa nairaqa yatist awi paltanwa tiempo wali cuidañawa kunat saka tiempoja hichuroja hanikut anjanite hichaja paltañaniwa sábado kachiqatwa sábadoja huma kuyakita humati mamita ataja sábadoja siwa taqi warmiwa cuidapqañamaja taqi masinaka wawanakama chachama wawanakamanpi iglesia rosarañataki kunatsa diosaru uka uroja hach'anchañaja ukathinat kuyaka kun jamasiktasa ora utanja sábado asi taqinit sarapta iglesia roja humakit wawamakit maynikit sarasipki tatitunarupaq siwa taqiniwa
tatituro hachanchañaro sarapjañapaja siwa. Kat kitisa encarga siukaja, mamita. Amta si punna yakuna asquiritja. Mamita jaxirituat wawita humak salah takiu saraña saja iglesia roja. Kunat sauko bendición katoktanja. Nayah ancha karuma histrict akaukitan akaurasan histrict humaro. Kauka humana casa wawanaka bendición katokanya munaptaj. Takini munaptaj. Takini muntanja tatito suma bendición churapjita asesina. Pero hiwasaja unjiritano akaurakinja. Tiempo jamait atakewa unjiritano a tiemposa suma sarlakanya saja. Mas sábado paseja, uka sábado hanikut an hanite. Hiwasaja, suma, sábado ha alista sinyasaja. Mankanya suka uroja, wali wakista tanya pawa. Isisa, viernes uroa, wali preparta tanya pawa, sábado taki. Yavisa hiwasaja kama estanza. Sábado kita katstan kaukira ke sapato hasti hiskoya kaukira chaqauge kaukira ka anu imantauge sasat ihna kasipta ka ugro kulira hapta ukata tito inkarat aseja mamita warmi humagistas kista yanap anyama wawana kamaro alista sinya yatis wawita arumantik sábado hewa suma isinax hard up anyane isinax suma wakist anyane wanyert asinyane arekt asinyane sábado iglesiaro diosaro hach anchir saraña sasina mamita humawa con responsabilidad katok anyamaja hermana hania akamundumpe chakasmate avisa hiwasaja vale Dios bendicitáis así no alma istanja. Pero hiwasa arant astanawa hiwasa ka wala kan unhiritano hani kunat dueñok tante katay hilata kulyaka is asip ke istan chitaja tatituroy humak makatma tatituroy sama tatito humampi wasarra kasinya muntha humayatistita humaya suma ag intinta itaruma na humakwarm hama tatitur mait ma konkorits mait ma tatito yanapita asesina abisa haistanja pensando cuál acá kamachara kuna huchanira pachat tukat tuakaut pachaja huchasaka akamawa huchasaja hani intinte sina ukat huchasaja. Kunauras hiwasa hani intintante unhirek tanukaja hachtanwa. Ichurua tatito histamja tiempo kuidmaya. Sabadoja han faltamti wawanakamampi chachampisa sapa sabadosa iglesia ro sarap masasina. Kunatakis humana ka junto sarap hasma iglesiaro wali suma familia wali ukaurusa isisa wali machak isisa wali kamiantat harek ata wali limpio comportasna tatito utaparuste hermanita humakistas kistahan chitaja tatito yanap atamja hanas qaramte tatito yanap atamja suma taike nyamataki suma kuyakita huma sarna kasi nyamataki tatito tay mait asinyane nairanak chimtap tanyane alak pachangkir tatito huma uitak sa power miro anchitaja inkat autanja tatito nano humaksis sa pristawa tiempo cuida nyawa tiempo wali puniwa sarna kapkanyaha katatito akaurasan humaro mait asipsma human kolyana hayumaya sa pamaini wawana kamaro hakatasma
Sapamaini suma sarnakasiñataki. Aka tiempo kakatoktaapakta. Uka tiemposa suma apnaktatapakñapataki. Sabadosa han falta se prekti. Sabado suma familiampi katoktaprikta. Familiampi suma utamarusa sarantaprekta. Yanaptapretaita tito. Sasina maita sepusma. Cristo sutipharwa. Amén.